Angiqale ngokubingelela kodwa namhlanje usuke ngazange ngicabanga ukuthi lokho elifike ngempela. Usuku lapho ngiyobe ngikhuluma ngonjinji, ngikhuluma ngaye nge-past tense. Unjinji ukuze ngiqale ukumbona ngangihlangana naye la mangiqeda ukupaka imoto nje hawu nangu sebenza phezulu ngale wenye department. Ngibuke nje umfana ochizayo othi mebuka bukele maphansi kanje kanti ngizogcina ngisebenza naye. Wasuka unjinji osebenza ku breakfast hayi ngaqala ngambona ngoba umuntu ongaphaphileka kulula nokuthi uvana umqale nje ngengxoxo. Kwaze wabuya abuza ongena kujabula uJuli. Kwafika unjinji mase fikile unjinji hayi umuntu nje othulayo kodwa osebenzayo ukhipha umsebenzi. Mangunesidingo sokuthi makahleke uzobona amahlombe nje yaphezulu phansi uthi uyahleka kodwa okunye cha. Kwaze kwaba unjinji ngoba sinama OBs siyaphuma kakhulu ama activations ama clients. Waqala lapho unjinji mani ngathi hayi lo mfana ntuloko ethule nje ngangixoxisa kakhulu useyangibona istyle sami uyangibona ukuthi ngumuntu onjani. Uyangibona ukuthi mase ngihlangene necrowd ngisuka kwenye level ngiye kwenye level. Wavana wasuka unjinji wangena kule level yami ye-crowd kwathula kwathi du. Unjinji besithi masithi khuluma nabantu seyitolo kube khona lento angiphakamisa ngayo ngaphansi ukuthi ngiyakuzwa senikuphi necrowd ngiyakuzwa. Kwaqala lapho ukuthi ngithi sahamba nje abantu bayithanda lonto mengaphuma yaka OB nje waduma unjinji kwasho ukuthi nami ngaphakathi khona lokusondelana ukuthi sefana indodana yami. Ngase ngithi njinji wami hayi abantu ke unjinji wami sesibona hayibo khona imoto seyibhalwe unjinji wami. Sicabanga ukuthi usho lama number plates abantu bakanjinji vele omagwazo bangambuza ngathi sithini isithazo lothu unjinji. Mase kuma OBs ngithi ngiqala nje kumemeze wonke umuntu ukuthiwa njinji wami ama number plates. Waqala lapho kunjinji wayevele ezoduma wayevele aziwa wayevele siwana kwamanye ama radio station kodwa leli kanjinji wami nosesizwane kangaka liqale ngaleso sikhathi ujabula uJule khona nobabheke babeke basuke lade ngibuka ama video afakwa abalaleli ke bame nje ematafuleni kube mnandi befuna ukuprova nani ukuthi Thursday nithi mama thina sinani. Unjinji ngemva lokwabona ukuthi hayi khona waqala waba ingane yami wakwenza kwa-official ukuthi mekhuluma nami ufaka nobakhoza. Uma abunjinji khonto ayenza khona lokuzwana bese kuba khona ke home broadcasting ngenxa ye-COVID. Unjinji bezinikela hayi ngoba eyosiza ucolleague ngoba eyosiza uma wakhe esakazele ekhaya. Zonke izinsuku ephuma ku breakfast oyengaqala ukusebenza nami ahamba unjinji eze kumina afike kumina akhulume noNosihle bafonelane kwenzeka njani inedi setup-ke ishow ahamba unjinji wasuka lapho ngabona ukuthi okusuka la unjinji useyakwazi ungixoxela ukuthi ngimina engigada udadewethu ekhaya simthathile uhlala nami eflatini uzofunda lana axoxe nje ngimonto uyazimisela zathi athi nje idiwu ngamtala lapho udadewethu angifuna ahambe nezingane wenzeni cha ngifuna sheshe nje ngamtala lapho wajikeleza isihlahla kwazi kwayindaba unjinji ahleke ngoba uthi unale responsibility ekhaya bamnike lo ukuthi uyena ophethe ekhaya. Emva lokho ayikho unjinji into abenza engazange asho angixoxele nami ngimothi uyareporta nje benobabheke wayithuba kanti uzophinde futhi noma kuphuma uSiphongo esezongena kujabula uJuli usajoyinile unjinji useyithe imember kajabula uJuli. Sahamba nonjinji siya kwi-OB masifika ku-OB wathi ufuna ngiyobona kubo siyafika kuba akekho uma wakhe wathi asahambe somlinda la esebenza khona baphuma ama-truck baye emasimini babuye sahlala sasabuya ngabuya ngoba uEunice ngimbonile sekwazi manje sinengane esiyikhulisayo uMayu ngoba benabo sengibiza uMayu nonjinji ingane yethu uyaziwa endaweni osomabhizinisi bayamazi masambe nobakhoza sifuna indawo yokulala sithinta unjinji mayefuna ukuthi ubani ozombhunda endaweni lapha eJozini sithinta unjinji uma ngabe kuthiwa naku ungena imoto yafohloza kwabani lapha eJozini babe seyimakethe toqala njinji niyaphila unjani uMayu wonke umuntu uyaphila kodwa unjinji bethanda futhi uba namahlaya athi hey wediwe le lami yazi baba enye inhlongo ngithi wenzeni athi ubaba ubeseshayile ubona ukuthi umoyekile ubaba wangena eclinic ugcwele kuthe phama bayangitshela ukuthi wathi nithule nonke la niyamazi unjinji lo mama Mdudu Khoza niyamazi unjinji wami uzalwa hayi mina hayi xoxe kunjinji eclinic sekume yonke into ebengikubona manje kwenzeka abalaleli ngiyabonga induduzo nako konke abasibhalela yona siwukhozi nozakwethu abebemthanda akekho umuntu owengamthanda unjinji kodwa engikubonayo manje abalaleli bakhumbula kahle lo njinji wami ukuthi waqala kanjani. Ngiye ngimangaleke ngoba nabo unjinji
wami nakubona. Kulungile kwakusho mina ngithi uNjinji wami selahlangana kanjalo lo gama. Khona ngimbonisa hayi nomlalelo okhozi kakhulu ngoba mabele bethi uNjinji wami ugcine ebuzile kuFacebook wathi owani lo wami. Bamphendula ke bamphendulile. Kodwa engikusho ngithi Njinji hamba kahle sithandwa sami. Ngizoqhubeka ngizwile nanomyalezo ngithole konke ngempela bekufanele ngikuthole ngoba ulitholile ithuba ungitshelile uNomzamo uMayu nabo bonke ekhaya uNkulunkulu angigcine anisikelele bengiyitholile indodana eninginike yona kulungile uJehova semthathile siyakuthanda siUkhozi FM abaphathi bokhozi oza kwenu sikuthanda kakhulu hamba kahle nje